Hello majambu lamanene ndzi khensile ku nyikiwa nkarhi lowu eka vavanuna lava ku vulavula hi n'wansati loyi hi xanisaka hina vavanuna. Nkingha ya hina vavanuna a hi swi koti ku xerhela van'wana, hi tibyela ku xikumakumani xi lo va kuma na vona. Vavanuna a hi sukeli n'wi themendela vavasati, n'wansati u nge n'wi koti, u nga pfuki u vule ku wa wena i ngwenya. N'wansati i fana na COVID-19, ku va na ti-new cases every day. Loko ku ri mina a na ha tshembi xo vula hi n'wansati, kumbe na ku tswala swivavi swi vo hi xisa. Na mhaka laha ti-period pains ni yi kumile ni ri busy kha ni yi gugula. Ti-period pains i ti-sperms leti ti lwaka ku fana na sperms xa guru loko xi hlangana xa baji swi nghena eka munhu wun'we. Loko swi fika le khwirini ra yena swi fika swi lwa swi banana se ku pfuta ngati. Ma swi fana na nyimpi a ni loko nyimpini loko ku lwiwa swo boha ku huma na ngati, se i ti-sperms leti ta vanhu vo hambanahambana ti va ti ri ku lweni le ndzeni ka yena. That's why a pfa ku byela leswaku i twa ku vava, ti pfa ti hupa ti ba ndhawu yin'wana ya wrong. Stress lexi me ni nga pona xoho va ku tala mi ta mi nga ha hanyi la. A hi ta va hi rivele ku mi ze mi nga va koho na ku mi dlaye hi yini hi nga swi tivi. A ni machaka ku byela vanhu ti-problem ta n'wehe. Mara me lexi ni xi khensaka ngopfu ka n'wansati i ku ni dyondze na ku hlaya bibele. Vavanuna Jeremiah xanisekile shame. Ni tiva no hlaya bibele hikwalaho ka n'wansati. Bibele xa ha lavalava na Geneza, dyambu ri losi mara wehe xi nga ku hluvula xinyamini u helela ku byanyi. Xin'wana xi hi hlamarisaka u ta xi vona xi tsema tixiya xa tixiya xi damarheta, xi tsema misisi xa wiki xi mbala kahlekahle. Vavasati lava laveni mana so lavela ku nga ra va ha ri kahle la, ko va ku vhela na swo ku tshama u ri one swa tika ho tiyisela swilo swa karhata. Vavasati ne va fana na mapatu, the more ma va na ti-curve is the more ma va dangerous. Hi ku jola ne a va nge phikizani na swona, va nga zi swo va na bachela na bazari ya vugangu. U nge lunghi ka vavasati shame na ku byela. Xi ta ku rhandza xi fika xi nge ku rhandzi xi ta ku phuvisa xi ri na munhu, u tlhela u xi vutisa ku why u ni rhandza ku ve u na munhu. Xi ku hlamula xi ku loko u ya xava mpahla u famba u nga mbalanga na, hi ku loko u ya xava mpahla u famba u mbarile u vuya u hluvula loko u vuya. Vavasati leswi va na tinhlamulo tin'wana ta ku huma endleleni shame. Swa lero swa ti-defend-ela a swi lava ku luza swoho. Me majida vavanuna a ni la ku hemba me ku lovola ni nge lovoli shame. Ni nge teki mali ni xava mbitsi never, ni nge endli sweswo a ni mi xisi ni nge lovoli mbitsi me. Okay vonani lana ni loko mi nga tshembi hinkwenu mi yingiselaka video leyi, humesani tifoni ta n'wehe vavanuna mi sendela vavasati van'we meseji. Senda meseji wa ku sungula wa ku na ku rhandza, u ta xi twa na xexo xa ku rhandza. U ku baby na ku misa, u ta xi twa ku na xo xa ku misa. U ku baby na fa hi wena, xi ta ku xona xo xa fa hi wena. Ivi se u xi ringetela ku baby ni lava ku ku sendela mali, xi nge vuli ku xo xi lava ku sendela mali, xi nge vuli. Mara leswin'wana mara ta xi to xi rilela 50-50 ku ve xoho mali a yi humi ka xoho. N'wansati shame xi tlhela xi va na xikhomela xin'wana xa ku nyangatsa shame. Vona loko wo teka mbyana ni u yi pfalela na n'wansati ndlwini, ivi se after 2 hours kumbexana after 2 days u ya yi pfulela, mbyana yi ta celebrate mara n'wansati yi ta stress shame. I ta ku holovela a ku rhasela hambi u n'wi pfulerile a ku nyangatsa mara mbyana yi to tsaka. That's why mbyana a ni la ku hemba yi tlhela ku tlula vavasati a yi na xikhomela mbyana, mara n'wansati xi na xikhomela xin'wana xa ku tengisa message yin'wana ya 3 years back u hlamala na ku humelela yini hi xi lexi wa rivele khale. Mina ni sungule ku karata hi n'wansati na ha ri primary loko ni high school futhi swa primary a swa yantswa. Loko ni high school a ni tekela hi xiyisa xa le varsity, ni suka ni ya varsity na tekela hi xiyisa xa ku tirha, ni sungula ku tirha na tekela hi xiyisa xa ku va na movha, ni ya xava movha na tekela hi blesser. Na me ni sungula ku blesser na tekela hi Ben 10 no vheta ku mina n'wansati ni humini ka yena shame. Karhele n'wansati mi nge pfuki mi ni vonile, ta vuyela hansi. Thank you khensile nkarhi wa n'wina, khensile data ya n'wina mi ta subscribe le henhla le.